Da li ste znali da su najveće hollywoodske zvezde završavale u zatvoru? Ovaj video će vas šokirati. Top 10 poznatih koji su završili u zatvoru. Tim Allen, 28 mjeseci zbog kokaina. Postao je omiljeni TV tata, ali je morao da se bori sa svojom prošlošću. Robert Downey Jr., 3 godine zatvora zbog droge. Prošao je pakao i vratio se kao Iron Man. Wesley Snipes, 3 godine zbog utaje poreza. Zvezda Blade-a se našla u problemima sa vladom. Phil Spector, 19 godina doživotno zbog ubistva. Muzički producent sa krvavom prošlošću. Joe Son, doživotno plus 27 godina za ubistvo civila. Glumac iz Austin Powersa okrenuo se kriminalu. Michael Jace, 40 godina zbog ubistva žene. Omiljeni policajac iz The Shield, a završio u zatvoru. Danny Masterson, 30 godina doživotno zbog silovanja. Zvezda That 70 Show sada je iza rešetaka. Harvey Weinstein, 39 godina zbog seksualnih zločina. Ovaj filmski mogul pao je zbog moći koju je zlostavljao. Shannon Guess Richardson, 18 godina zbog slanja ricina. Hollywoodska glumica uništila svoju karijeru zbog glupe odluke. Charles Harrelson, doživotno. Otac Woody'a Harrelsona, profesionalni ubica. Ko vas je najviše iznenadio? Pišite u komentarima. Ne zaboravite da se pretplatite za još ovakvih priča.